voin hi December ni samni panni ania Rainbow Mizo Channel clear tu te Christmas lim taka mang turin du sakna sangber kan hlan na chau tun tum chu chanchin thar bot sai kan han tum zet na kan channel mention mewa dot phua chop ne na Facebook group then khata post om fo wangin a chan na kan pedon ani US in than chungchanga hian kan hriat thai chin hi a thuk lo hle ani ti kan hria chu wang chuan kan thu puan engkim hi kan thai to pin kan film khura thu dik ni lo thu puar poleng mai mai kan puan hi chu kan hlawin kan in veng ve na sa hle ani ti kan soi ma sadwa kan thalak nen meu dot thu le zeldin thu atak ram ni lo vordar thinangin min lo post mol pho hle to tuna hian kan channel ming lam mewin kan thu puan dik lo zia thedar ani le meka hai wang hian ngoi bosan mai kan tum rualin thian thra ten chan let na siam thra anti wangin kan soi fia don ani ming pa ngai po ni lo ming lem nge in ko na ming hriat lo dai boya mizo tin athu to pa hian aziak tu ming niom takhi da ania hei hi tlemin kan chang le tang pakhat na chuan thudik omsareng tupa zukhon changlo le tuemo lal thuthleng tho san hrelu tuk wanga thu sai sa te te manga soi boy phet tum hi ho ka telu tuka ka soi lawang ka tizet na chu ka mel hriat le chung khat abikin kumlama upato zinga hroi sula anlo ve tak nuala chuan soi ve po aniang chu hrilfia hantumila chumi chuan ati chumi chanela asoi chupon apos anti thazen le ngal nakina Biden presidenta anlak lu huna heng ho hian anril runa thoidam thei takangmo atia kan channel n2 te hi inril runat na tur kan thlen sak chau kan khelawa tin kan thu puan hi thulak na fel tak na in kan siam thina Donald Trump hi alo tling thai talo ani poin ril runa thoidam tur po kan ni chan kan hre chuang lo boka we report we decide kan tia mainstream media ten an puan lo lam kan zuya thutluk na le ngai dan lo siam chu kan channel min lo thir saka min hlut sak tu te kuta awmani fake news chungchang asoi hi chu kan chang chipchiar lo mayang fake news hi tu vorlarma anilowa khovelin aton fole media tam takin an boi pha fo ania India po Republic TV nei tu Arnab Goswami point thu boy anei ta fo ani hi panhina chuan popular vote mi pui vote Joe Biden 51.3%, Donald Trump 46.9%. Anin thauna hi maktadu inga chuangla yani popular college vote Joe Biden zathum paruk Donald Trump zanhi somthum panni tin asoya hei hi chu kan khria kaini point kan puang fawa tin popular college vote hi awmem kan khrelowa hetiang hian anjiak ngayam kan khrelo kan mu ve china chuan electoral college vote tin zia thin ani pathumna chuan he result hi soijamin hei hi result diktak CNN emo mainstream media anti vete chen atanga lak chua nilawin state trang ten an state in than result annem he to atanga chut ania entirnan Mizoram sarkar chuan state official website mizoram.gov.in annaya he site anti chuata chu sarkar pompui official chau anithin hetiang che hian US state tin te khon official website an neveka entirnan in thanna state boiber ni hial Michigan state chuan www.michigan.gov annaya heta hian an state chung sarkar poimole official te dathin ani tuntrum an state in than result po heta hian imumai thayang tin a entirna tur link aronda kan en photo nu ania hetianga akalta ka wang hian January ni ruka hian joint session a hian senator le house member then khatten ando daldon ani ti an puanga chungta chu kan puan thin ani ti chuan hei po hi fake ilati chuan I thu ani toy atia hei hi fake ani kan tilowa ando daldon ti thu an soi kan puang zel zoka an state atanga parallel vote awma wangin ma anlak dante kan soi bok palina chuan December ni som palia state tina atling jok party atanga electors than chuata chuan vote an thak ta US danin aphu tangin
state tin capitola elector te hi kalkhomin state secretary governor le an vote thakna district court chief judge te kai khroina le hriat puina in vote an thak ta an vote thak hi secret ballot ani lem lo wang le vote lak dan an puan zela wangin le life apek chuavek ani wangin a hriat thei veka vote uire omloin electoral vote apo Joe Biden zathum paruk le Donald Trump zanhi somthum pahni te niin Joe Biden chu atling le ta ani heipo hi CNN atang nilo state buai pasari Republican lam elector ten Trump anlo vote lem ve ringot na state Pennsylvania state official website atangin tutenge an vote enang o tin link aron da bok hei hi kan puan fokha ania ama hian ama asoyangin state tina party pahni te hian elector hi anlo ruat lok sa vek to ma se swing state hawa hian thu buai an naya mun then khata en digna kalpui mek ania electoral college vote la khom hun hi son hlamai turin an ngena an ngen na an pom tak lo awangin thu buai a om mek na state te hian tunge chakjok ti ala chiang lawani antia elector hi an tir thuata ma se Republican lam thlop tu tura elector antir hi vote thak ve an phal lawa dan an ni ti po kan puan to kha ania soitlang hal vek lawila athujiak kan chan zel na hian alo lang zelang pangana chuan aziak angau ngau hian seilovin lakhom sakila video lama hian aziak hi rondalan zel ania Republican te hian alemin state pasaria tangin elector te vote anlo thak tir ve ringota heng mi te hi Mizoram anga chuan state secretary le governor te hriat puilovin namrun vel atanga anlo tir vengot ang anni thu asoya hei hi a hrethel hreta state legislature in antir ania Mizoram anga chuan assembly session in antir ang anizok state a senate hearing nein an pom thlap nuwa antir ani tin asoilan state jinga hian New Mexico asoitela New Mexico hian elector antir thuom hi kan lo hre hau lo bok electoral college vote lakhom hi ando daldon ani ti hi electoral college lakhom nu dai khan an puanga chu kan hriat chhun ania an lo tir ve ani chuan putrama thop tu tan chuan thulo momlam ani ngeyang ti chuan electoral college vote hi January ni ruka amhingin congress le cabinet ten joint meeting naya anlo pom turin thon thin ania he January a joint meeting hi Rainbow Channel lam chuan electoral vote buai wanga nei chap tur angin ala soi charchara ma se hei hi US president in thana pianga ti dan thin US dan ani Trump po January niruk sangni som pasaria joint meeting a nem nge ani kha atia hei hi chu kan mu le hriat ain ang talo hle ani January ni ruka hian cabinet le congress meeting an nei tur hi puan awm hriat alani lawa Senate le House joint session ko ania hei hi dan pa ngai ani lawa kumsang ni som paruk in thana khan buaina an neya Hillary Clinton khan popular vote a mu nem em awang khan state quota thu buai asiama chum hingong kalzela chuan hengmi pali former secretary of state Colin Powell te Senator Bernie Sanders te Governor John Kasich le former House of Representative Ron Paul ten faithless elector an mufa chu elector rin launa le rin hlalna ani berang chu vice president tura po buaina annaya senator le House of Representative mai chaparuk ten harsatna an siambok an mingchu soivek to lo maila khatiang ani ta ka wangin kumsang ni som pasari January tha khan joint session hi an kawa khata khan chinfel ania Clinton thu boy hian nena achang talwa popular vote asan ema wangin aring hlela anu thlangin thu boy siam ania Robert Mueller investigation te kalpui ani ma se engwal aloni le silo kan sai thuilu tuk lo mayang khatiang wanga joint session kha ko ania dan pa ngai ani loti kan sai du ani tichuan United States presidential election kalpui dan turchu chiang takin USA.gov US sarkar official website ta chiang takin alem nen tarlan thap ania
alem hi video a hian kan ron ta hi ani hei hi dan pa ngaya ankal dan tur chu ania president khan hun tur hi November tha thole ni Tuesday masaber ani turania US constitution in arikhwera lo thai lawa anti ngai tur ani step 1 a chuan natural born citizen ani turani chumiom zia chu US apiang US khole tuini na nei ngai ani turania kumsom thum panga a in anno pangtur ani lawa kumsom thum panga hnuai lam chu president atan in candidate vengot thai ani lawani heiba ka hian kumsom palichung tal atlembera US a ancheng tur ani bok step nina chuan party 10 national convention an nei turania heta hian party te hian an party ayo presidential candidate tur an thang chuak tur ania vice president tur running mate tur an thang chuak bok tur ania hemin nuwa hian an party ayo president candidate tur hi tichiang turin national convention an party in khompui aniang chu an nei non lenga ta hian final decision an siam tur ani step thumna chuan US in thanna dang zonga chuan popular vote anti mipui vote munhem jok hian nena anchang thina ma se president le vice president bi ka hi chuan chu dan chu man ve phal ani lowa electoral college voter 10 vote an penon tur ani ti chuan in than an bot sayenga an chakna state electoral college voter te vote la khom anianga an state an chakdan milzelin vote pek thin tur ani hetianga electoral college an man big chan hi tuna boina an nei tak mek na angchia te in thanna diglo taka thil kalpui ani chuan legislature in elector an tirve thaya chu kan soithin parallel vote halo om thaidan kha anita chu tiang chuan tuntrum in thana khan thil a thlenta ka wangin Joe Biden chak anga alanna state atanga elector te vote hi Joe Biden nena hian akalta state rural to 10 antir ero chiartel anitari lo chu wangin kumsang ni somni pakhat January ni ruka hian joint session a ennon ani donani dan pa ngaya vote fel fai taka akal chuan hei hi atul kherlo US in than dan le dan puya po man thin turti awm lawa ama in than danga po man ani ngai chuang lo ani elector te vote la khom ania final ani nuwa January ni somnia president thar lak lu tur ani bok ani heng hi kan soinol to nu ni ma se dot muhlum puangang maile kan channel ming soilang mewa min pu nem to awangin chiang zoka hriat thainan chanle na pek pain kan han soifia zui ani heng kan soitak takhi a thlen me ka wangin tuna hian an boi me ka he article ziak tu hian engpo ni se US in than hi ngun taka I thirlet chuan boi ang deu han omma se engkim hi ahuna vek ani turang vekin akal chowa boi mi alo hi kan soi boi mai ni in alang atia boi mi alo se US khopui mun ranga kong anzo mup reng lawanga dan mangin thu boi an siam treu lo bokanga National Intelligence Director John Ratcliffe Pokhan ramven himnalama enthatu sarkar noya department rang pasari te thuchuak in thanna khan ramdang anin rolani tikha apuang lo bokin arin omani ar chuk tui lo zat tur khopa min chua fo wangin kan han soifia lok ania viewer tele subscriber ten min lo hre thiam don nia Rainbow Mizo channel milo thir saka wangin kan lo me